Madume ka gae ke a go amogela go leitlo la setšhaba ka leina ke nna Raymond wa ga Mojapelo. Letšatši la 16 June le tsebega bjale ka letšatši la baswa ka Afrika Borwa leo bontši bja maAfrika Borwa ba gopolago baithuti bao ba ilego ba ipelaetša kgatlhanong le go šomišwa ga leleme la Afrikaans dithutong. Seka sa letšatši le ke seswantšho seo Mbuyisa Makhubo a kukilego Hector Peterson wo a bego a thuntšitšwe. Seswantšho seo se tšerwego ke raditaba wa diswantšho Sam Nzima. Le kgono le re boledišana le Thulani Nzima go tšwa go Sam Nzima Foundation go kwa ka mogale wona wo. Ke go amogele ke botšiše gore na ge re thoma o gopola jwang Sam Nzima e be le motho wa mohuta mang jwale ka raditaba jwale ka ntate ka gae. Thobela Ray, thobela ka gae ra le dumedisa kaofela. A ke re ntate Sam Nzima ke ntate wa ka. Ke nna firstborn ya gagwe. Ebile ke nna moetapele wa Sam Nzima Foundation. So go fitla tsatsi lena re mo gopola ka tsela tse fapafapaneng. Part 1 ya teng kore ke ntate ra mo gopola ona ne re etsang le yena e le ntate ha na sebetsa newspaper tsena ne go etsalang nna ne ke mo sala morao go ya mosebetsing ke mo tshwara ka bike ya hae or I am mosebetsing le nna ke ntse ke ithuta tsa di etsang ke di rata mara ke sa di nkele hlong ke le ngwana monyane ne ke rata dinepe tsa na di nka whether ne le boxing soccer ke mo ne ke thaba teng mo tse serious nyana tse ne ke sa di nkele hlong na nka dinepe tsa di model ba ne ba bitsa di pin girls gore the one le section mo newspapereng mo go tlang bo mabutsana ne ke rata tsona tse ntse ke di sheba mara ke ntse collecta di newspapers so ha nako ntse e ya he ra bona hore hona le mosebetsi o bohloka o serious a o etsang o mo ke risk le na le risk e ngata na tshwantse ya lo nka dinepe a reporte ka batho ba ile hore ba kutsi ba bang re bolle bjalo gore le kgono le o eteletše pele foundation e le goreng e ka leina la mogalo e le goreng o ralokile karolo ye kgolo mo go bontšheng lefase ka bophara tše dingwe tša ditiragalo tše dimpe tše e le goreng di dirwa ke mmušo wola wa kgathologanyo e ka ba e le gore letšatši le la 16 June le ra goreng bjale ka foundation bjale ka ba lapa e se le didimo tse kae 49 sa le go diragala ntho ena ya June 16 1976 a o sheba o ka re ke ntho e tsaetseng mabana ka baka la senepe sele sa Hector Peterson senepe sele ke sone se leng gore ha se tlo hla se le sa etsa gore lefatshe kaofela le lemoga gore mo South Africa go diragalang mmuso wa tlhaollo nako wa apartheid o no etsang brutality ya maponisa gore ne ba sena taba gore ngwana o re motho mogolo ha ba tshwantse ba go gatella tje ka bo Hector Peterson le ba bang ba hlobetseng ntate Nzima gore anke senepe se o nkile di chance man o bona nako ne o sa dumelle o le motho montsho gore o nke senepe sa maponisa a ntsa etsa mosebetsi o tshwanang le ole ene ba o bulaya so o nkile nako o nkile chance anka senepe se bile gape o thusitse ka botlhalenyana ba gage anka film a sebediseng nako a ipata a ifan ntato mong a isa ko mosebetsing that's how we saved this picture se ba bantši ba ka se tsebego ke gore yona senepe se re bolago ka sona le kgono le se ile sa direla gore mošomo wa gage o e le goreng o ba sa gopola gore o ka tšea lebaka le letelele o fitlhe mafelong ka boripana ka tsela ye mpe kudu e ka ba e le gore ke impact efe e bileng gona ye le goreng batho ba bantši ba ka no ba sa itsebe ka morago ga go tšea dinepe tšona tšela re ke be ka sekgowa because a ke batle gore ke e force ena immediately after taking the picture he regretted I put sorry why ke nkile senepe se because ke a maponisa a mosala morao ka nako e le ko gae ba mo harasa ba etsa ntho tsa kaofela so e bile risk ne ba mmitsetsa ko John Foster Square ba re tlo nwa kofi le rona ra tsiba go ya ko 10th floor ha o sa gotla mo na pele o shile ha ne ba mosala morao be go etsala hae hore newspaper e na e sebeletsa the world was banned immediately le yena na sna mosebetsi ka nako e so una itsholo gore why ke nkile chance ka senepe se ha nako ntse e ya a bona gore senepe se is not impact in the whole of South Africa and globally so a change attitude nyana ga ge mara mosebetsi ha o la fela mon
ka nako eo. go jere nako e telele kudu pele ga ge senepe se a ka fiwa maloka a sona sa tsebega jwale ka senepe sa Sam Nzima e ka be le gorena ke eng se e le goreng e dietse gore e be go be boima gore maloka the copyright ya senepe se se feleletse se filwe yena ntate Sam. Ntate Mojapelo nako e ha ne a sebetsa ntate ne a bitswa a freelancer. So ha o le freelancer ne o sena tokelo ya gore mosebetsi o entseng ke wa hao o ke wa company o hirileng. So ntate Nzima o nkile 22 years re lwanela di copyrights tsa senepe se sa June 16 ebile ha ba tlo mo fa tsone ne se gore is because of kindness and so on. The newspaper sold to another group, so they said, oh, there's nothing left. This picture has been sufficiently circulated. Akasing kafela. 22 years of fighting for atoledi copyright say. So that's because part of it in eli mulao wa South Africa or mutho montsho, especially bone bontate Sam ne ka re ha you are a temporary sojourner. Our permanent rights and here to fight for 22 years. Yeah. Mo re ka ga se shute re bua re tswela pele re bolela le yena thulane go tswa go Sam Nzima Foundation rona metse re a boa. Ke ya go leboga go sana le rena go leitlho la setšhaba re boledišana le yena Thulane Nzima go tswa go Sam Nzima Foundation gomme ge re tswela pele ka poledišano ya rena ke botšiše gore e ka ba ile gore batho ba tseba go ka kang ka ntate Sam Nzima le mošomo wa gage le ona senepe sona se mo e le goreng re bona se šomišwa kudu e ka ba ile gore ba tseba ka yena le go kgopela maloka a go se šomiša goba le no bona se šomišwa ntle le go kgopela maloka. Ka o madimabe a go jwalo. Firstly, a lot of people know about the picture and very less about the man behind the picture. Even in South Africa, it's embarrassing. I mean, maybe even amongst your colleagues here, some of them don't know who took this picture. In terms of use of the picture and authorization, this is one of the most manipulated and used pictures. When I say manipulated, it has been dissected and used in different formations, but also the most unauthorized use. My dad was exploited while he was still alive. That exploitation continues now, using the picture without authorization. Yeah. So my dad didn't die a rich man because of this picture. Make no mistake about that. He's better known outside the country than he is in South Africa. Yeah. And even his recognition is better outside than here in South Africa. E ka be le gore se ke a mangwe mabaka a ile gore nga feleditše le fitlha mo ile gore le tlhoma yona Sam Nzima Foundation go netefatša gore legacy ya ntate Sam e kgona go tsebagala ya kgona go fiwa tlhompho ye e swanetšego. Re bone gore ha o sa iketsetse ntate ha ona motho a tlo o etsetsang. Ha o sa batle gore wena o ikemele ha ona motho a tlo o emelang. Ha o ka re o tshepile government o tlo kupa o government ha ona se tlo diragalang. So really Sam Nzima Foundation re bone gore a ebe rona ba emang ka maoto re etse se seng se tla etsang gore ditlolo le ditlogolo tsa ga ntate Nzima di tle di tsebe o bona le mosebetsi a o entseng for South Africa and the world over. So ke ka baka leo he Sam Nzima Foundation a ra iqala ha a tlo tlhofala ntate ka 2018. Sam Nzima Foundation re qale ya santsana a phila. So ho bontshang hore ne ntse re nahanela ko pele hore ka le leng la matsatsi o tla tsamaya o tla re sia ntate Nzima a re etseng se e tlo etsang re mo kgopola jwang. So Sam Nzima Foundation ke yona e etsang hore first let's protect his legacy, promote it and preserve it. There's a lot that we are doing, and the legacy is to pass on his knowledge and to pass on the institution of our history without diluting it. Because if isi rona ba bolelang ka history ya rona, ba bang ba tlo bolelang ba ta bua le ka maka. Yeah. Ntse le teng. Ga bjale go boima go bolela ka letšatši la 16 June ntle le go bolela ka seswantšho sona se e ka be le gore ke afe mananeo a ile goreng Sam Nzima Foundation a name a ba lebane le ona go netefatša gore ba a dira go le ka mokgwa o bontšhitšeng gore ba nyaka gore leina le mešomo ya gagwe e kgone go tšwela pele mengwaga morago ga gore a re šie. Ntate Mojapelo nnete ke yona e ya gore o ka se bue ka history ya South Africa, o ka se bue ka June 16 ntle le gore o bue ka senepe sa Hector Peterson. But o tla bua jwang ka Hector Peterson o sa bue ka Sam Nzima motho a nkileng senepe se. Jwale
rona ka 2018 ha Ntate Zima a tlo tlhokofala re le foundation re nkile decision ya gore re tlo mo gopola every year. So go gopola hantle go na le ntho tse re di etsang. This year, for instance, 49 years later, re na le Sam Zima commemorative events. Kore ke ntho tse ngata tse re di etsang. Re sebetsa ka mo le Tshwane University of Technology. They are hosting us this year, go Mbombela campus, commemorative events. The important one, key memorial lecture, yeah, Dr. Sam Dev, is the 5th of its nature. The keynote address will be delivered by Professor Piti Kantuli. Last year, we had Dr. Matthew Sposa delivering the keynote address. The year before that, it was the Vice Chancellor of TUT, Professor Maluleke. And we also have the Golf Day to remember this man. We have the Sports Day, which is soccer and netball, remembering Sam Zima. In June this year, between 15 and 16 of June, we'll also have a huge gala dinner. Students of TUT are participating as we speak now in taking pictures of their own, inspired by the Hector Peterson image, to tell their own stories. Maybe that's the way we can remember Sam Zima. And it's not a once-off event. It's not like Rietsa, because 49 years, next year, it will be fashionable 50 years. Next year, 50 years. Ke re me ke botsishe gore ke gopola gore moragonyana fa e le kwanne ka mengwaga e metlhano 5 years ya yona lecture yona ye e ka bele gore bjale ka go tšongwe gore ke ngwaga wa botlhano ngwageng o tlago ke difetse dingwe tše e le gore go ngwe le šetse le berekana le tsona go netefatša gore le a itukiša gore go tle go be le se sengwe morago ga kwano e la 5 years e fitlhile mafelong. Ke ka mo he re ke reng rona is not fashionable a se event fela. So Ntate Nzima o na le 7 years a tlhokafetse. June 16, 50 years next year. So next year we're going to go big. Memorial lecture in ke yona e etsang gore re se ra mo lebala le ha i one fela. The Golf Day tse re tlo etsa di dingata ntho tse re di etsang re sebetsa le bo 50th anniversary June 16 organization group ina le groups tse ngata mo yone mo. So re tlo kopanya matsoho re bone hore re ka etsa jwang hore ha batho ba celebrate se ba se bitsang June 16 Youth Day, rona re celebrate June 16 Youth Day together with the man who made it happen, Sam Zima. Yeah. So ke bolela re bale ka balapa le bona e ka rena mogale wo o tlhomphilwe go fitlha kae re bolela ka honorary doctorate go tswa go yona Tshwane University of Technology, Order of Ikhamanga in bronze go tswa go mo president wa Afrika Borwa e ka bele gore na le bona e ka re o tlhomphilwe go fitlha kae le ya gotsofala ka ena mo go ile gore o tlhomphilwe ka go. It took quite a long time for Muso who honored Sam Zima. He was only honored in 2010. Our democracy was in 1994. So you can do your own calculations. Muso June 16 ena. Then the second thing is Tshwane University of Technology. Until now, it is the only institution of higher learning that recognizes the work of Sam Zima with a posthumous doctoral degree. We are very proud of this relationship. My dad would have been very proud to be called Dr. Sam Zima. And coming from an institution of higher learning, we thank the Vice Chancellor, Professor Maluleke, for steadfastly supporting us all the time. So maybe other institutions will wake up one day and think of Sam Zima. Our view, Ray, is that if Sam Zima's contribution was as important in the country as they say it is, we shouldn't be knocking around doors and asking people to recognize Sam Zima. They should do so at their own volition. Ya go kwa ke go le ba iswa gona mo re ka gae re a ketima rona metse mme se shute re bua re tswela pele le yena Thulani Nzima go tswa go Sam Zima Foundation. Ke sa go amogela go leihlo la setšhaba mathapeng a lekgono re bolela le Thulani Nzima go tswa go Sam Nzima Foundation re bolela ka ena mogala ona o le senepe se le goreng o ile a se tšea se le goreng se ile sa bontšha lefase ka bophara dilo tše le goreng di dirwa ke mmušo ola wa gale wa hlaolele. Thulani ke bue ke tšwele pele gore na
re bone go e ba le buka ye ngwalwago re bona go ebile le documentary e le goreng ile ya tsweletšwa gomme ga bjale re bolela ka legacy center e ka ba le gore ke dife tše dingwe tše e le goreng jwale ka foundation le a di dira tše e le goreng go bontšha gore e be le motho a ba ena le kgatlhego kudu ya baswa tše e le gore di tsamelana le bona baswa ntate a kere ke tšhilo ka re a o sa iketsetse ga ona motho a tlo etsetsang so rona go etsa sure ntate Nzima ra mo gopola nako e kaofela documentary ya Sam Nzima e bolelang ka bophelo ba gae le gore o tsamaile tsela e jwang go fitlela a nke senepe sa June 16 re feditse ka 2023 ke documentary e qadileng gale. It was a commissioned work that a santse na appeal. We are very proud of this work. We have also completed the children's book. The Sam Nzima, the cameraman behind the Hector Peterson image. We are right now in the process of writing his biography, a life through his lens, Sam Nzima. And we believe that we have to do these things ourselves. We are not waiting for anybody, we are not asking anybody. All of these things are happening without the involvement of government. People always ask me, what is the government's involvement and so on and so on. If you want to know what promises were made and fulfilled, just go back to YouTube and check the discussions that were there, the presentations that were there, what was promised. Rona, what we're up against now and what we want to do, Renali 3.5 hectare piece of land in Mpumalanga. That's where we're going to build the Sam Nzima Legacy Center. The Legacy Center entails a whole lot of things. The School of Excellence, which is the School of Journalism and Media Training, in honor of Sam Nzima because he comes from that background. We're going to do that. We're going to have a melting pot of the cultures of the people of Mpumalanga, Limpopo, Mozambique, Swaziland, and Mpumalanga itself. So we want to make sure it's vibrant. There will be an auditorium where in future the memorial lectures will be conducted there. But it's also a home for reconciliation, dialogue, and finding peace in the villages. Yeah. So we have quite a lot of things that we are doing there, and as well as the Early Child Development Center, because that's what Sam Nzima did when he ran away from Johannesburg to go and squat in Mpumalanga, eventually rebuilding himself there. He looked after children. So we have a lot of interesting things that we're doing as a foundation. Jwale ka ge yona kgwedi ya June le kgwedi ya baswa ka mo Afrika Borwa re a tseba gore senepe sela sena Hector Peterson le yena Mbuisa Makhubu ke se le gore se tsebega kudu ka go shitse o bontšitše fa gore baswa ba file monyetla wa gore ba ka tšea dinepe le bone ka be le gore se ke sa baswa ba ile gore ba go TUT fela go ba gone le monyetla wa gore baswa ba Afrika Borwa ka bophara ba ka tšea karolo mo go yona ntengwe le engwe e qala ka one step. One step and then you grow. So re focusitse ko TUT re batla bona re ha re tswella pele no mputso re next year ka 50th anniversary re tlo dirang ke tse ding tsa dintho tse re tlo dirang next year. Maybe re tlo bula this competition for the whole of South Africa, all the students, not just higher institutions, but it may well be higher schools and so on and so on. So this picture does not belong to the Sam Nzima Foundation. It belongs to the nation. Rona, we are simply the custodian. If this picture inspires hope and confidence and as a sign of resilience for new generations, it is then serving its job very well. If it inspires older people as well to wake up one day and say, it is not over yet. We are not yet at Uhuru. It is doing its job. But for the young ones, we want them to wake up and see this picture and look at Hector Peterson and say, I'm actually that child, that Hector Peterson. What is it that I can do to change the course of my struggle? Ke mošomo mo go le goreng foundation ya e dira namele putšo ko rena go bao ba ile goreng ba ka ba ena le kgatlhego gore ba ka thuša ba sorešana le lena mošomo ona o bjale ka go bontšitše gore mmušo a ona mo tsentšha letsoga kale ba kgona go ikopantšha jwa le lena ba kgona go thušana jwa le lena re tshabe gore re ba fe number ya rona number ya ka personally 083 388 4114 083 388 4114 ha ile gore motho o batlo lahlela letso mo dilong tse re di etsang re ka le thusa re na le a very structured environment re na le ntho tse ngata tse motho ka di etsang in the Sam Nzima legacy projects ke dingata ntho tsena so ha ba ka ikopanya le rona
re ka kgona ho thusana mosebetsi wa legacy ya Sam Nzima gape ke o mongwe e leng hore the nation as a whole, we should be proud of this. There's only one picture that changed the course of our struggle. It is this one. Yeah. And then also Time Magazine recognized, Time Magazine is an international publication that recognized this picture as one of the top 100 most influential pictures in the century. What are we saying here in South Africa? Ke nyaka gore pele re tswalela ke botšiše gore na jwale ka ge e le gore le fitlhile fa mananeo a e le gore le a bontšhitše di-dates tše e le gore di tlo ba tša dingwe tša mananeo a diragala bo golf day le memorial lecture. Yeah, this year, I keep working at this year. Next year, it may be a repeat of the same thing. This year, the 15th of June, golf day, go Mbombela, golf course. Then the same date at the 15th, the TUT students playing semi-finals of the netball and semi-finals of soccer. That same evening, we're going to have a gala dinner. Yeah. The following day, the 16th of June, is the big day. We're going to have the memorial lecture delivered by Professor Pitikantuli. And then after that, we go and finalize the final of the soccer and netball, giving students, the winning teams, medals which they get very excited about. It's an honor for us to have this opportunity with TUT. Thulani Nzima, ke a go leboga go tšwa go Sam Nzima Foundation ka nnete re tloga re leboga go ba le rena mathapeng a lekgono mo ke ka gae ke ka fao re fitlhago mafelong a lenaneo la bošegong bja lekgono buša o be le rena gape mo šupologo o tlago ge nako e le seripa morago ga iri ya seswai mathapama gona mo go SABC2 o ka re ngwalela ka email go leihlo la setšhaba @sabc .co.za goba wa re ngwalela go letlakala le leihlo la setšhaba go Facebook mananeo a leihlo la setšhaba a hwetšagala go YouTube go koka lenaneo le latelago theeletša Thobela FM le Sedi FM le Motsweding FM ka mošupologo mesong go tšwa go nna ke raebe boroko šalang.